Uzicoco ziyanyimfika. Undoda kayibizwa ngegama. Umahumuhumu ingcwele endala. Umlobi wezinkondlo umthwebuliwe embono ngolwamanguni nolwaseBrithani. Isanusi esasingomoya esandlwana. Umlilo kangwesabi, unkondlo kayingehluli usigaxa mabande. Iva libhukele enyameni, umpokompoko kaKhrizane icheliwe. Umfinga mabhulethi, usinekazi emnqanqatha ingulule eyaduba isikhumba. Ubhaxabhaxa, usibhicongo, uzimoka zingiguquli ngiyakhala. Ngizesule. Buhlungu ngiyangimaketha fakandini iphisi uyinqanqathi xazi igazi inkondlo uvungula ngehlombe lezihlwele idangabani ilangabe eliqubuka ngisho emlotheni umakhonya okhonya kwadukuza kwagqobhoka umhlabathi ngisho emacambini ishingishane esagasele ushwini umlingo owajikisa amandambe edamini isililo sabafazi basenanda ujuqajuqane ingondlo ebakuze phezu kwamakhasi kwahlangana umbhalo kububula inqanawe isichobozi imfezi kampuseni uphokophela bemcokofula umaligaju oke wanqumanquma izimbongi izivuthe ezivuthe ngisho ebhula umfoka mtshali ligadla iziqa mkabayi inkunzi emabaleko UMPETHA isinqadi uziyakhala ulaka likamgiliji insizwa emumathilangabe ngomlomo enqakanqaka ungadubule gijima usifuku serashiya umnqobi omahleke ehlathini ngiyikhoza nina ngiyinqoso. Ukuthi nina ninqoso ubala nami bro nami sekuthiwa nginqoso. Thank you very much. Can you hear from the judges? That's okay, Jay. It's a 10 and another 10.